เคแล้วนี่คือทางประกวดที่ปีbao nhiêu các bạn Arsenal ប៉ះជាមួយនឹងបាទ Brighton អូខេតោះអូខេបាទសប្តាហ៍ទី2ហើយយើងគឺថាបានជាប់នៅជម្រើសបាន11អ្នកដំបូងរបស់ Club Arsenal អូខេតោះ let's go វ៉ាវបាទមាន story ខ្លួនឯងទៀតបាទអាយ៉ាបាទយើង skill មែនទេអស់នេះសាក់ពេញខ្លួនហ្មងអូខេបាទតារាងគេតោះយើងទៅមើលជាតារាងគេបាទយើងជាប់ជម្រើស11នាក់អូខេអូចាស់មុខដៃមួយរាយាមួយតោះ let's go អូខេយើងបានជាប់ជម្រើស11នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងតោះ let's go បាច់ជាមួយនឹង Brighton Day is finally here with fans streaming into the stadium. Excitement is off the scale, and the anticipation has never been higher. We're in North London for this one. It's the Emirates Stadium. I'm Guy Mowbray, joined by former England striker Sue Smith on the commentary. Real chance. And that's a decent save, at least certainly made to look that way. This is how Arsenal line up. Martin Ødegaard plays alongside Declan Rice in the centre of midfield, and they're playing with a lone striker up front. And there it is! Brighton and the game restarts with the score 1-0. Forward progress continues with a good ball. Denied at close quarters. Razor sharp reflexes, and that stop is absolutely flawless. Promising position this. Excellent Sự work chiến and mà goal từ there, Brighton well là saved. cam tin chui bán này thế chọc And that's bóng going to thì be all mùi for và the first half thôi here at Arsenal Arsenal. mùi Brighton xôn rồi đi And so we're underway with the second half. Be threatening. bùi vô sao thế là tư còn lại This has mía to be. sụp Gets in the một way màn sai superbly. block man sai ra đi That is where it ends. bao As nhiêu tôi Brighton face ok Everton. anh đi Another game xoay to phim hopefully nhặt whet your ra appetite. Yeah, can't wait for that one. Should be a good game, that. Hang on, what about this? And there's another one. Valuable breathing space for them now. Well, here we can see it again, and he does so well to skip past his marker. That's what opens up the opportunity. And in cool. Well, the stats show Arsenal haven't had much of the ball, but it's working for them. This is clearly a tactic that they've identified to win the game. Sit back in a low block, invite the opposition onto them, and then the space that they create, they exploit. It's been good to watch how they've done it. And we get going again now. Should be like block ban That's a good block under pressure there. He's got. Oh, real opportunity. chạm tí And vào that's a Raya solid kêu stop. đang lấy Out of cái harm's sang way it tên goes. And và it's all chọc over with ca the một Arsenal fans và able to Arsenal celebrate phi the win và and the Brighton 3 sồn points. và Joe Yeah, they've had Buyo a strong Saka start to the bạn campaign, played khai some nice ra stuff along the way. ok They'll be hoping to keep these levels up for the rest of the season. They will have. ok ấy vô kỳ lôทั้งคนhai bênนี่và Arsenal ប៉ះជាមួយនឹង
Liverpool អ្នកទាំងអស់គ្នា wow តោះឃើញថា11អ្នកដំបូងរបស់យើងមកគឺរក្សាទម្រង់ដដែលទេបាទគឺអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទេអូខេតោះ let's go Exciting game we have in store today. The anticipation is building up, and we're just moments away from kickoff. Side today, we're live at Anfield, and joining me going over it for commentary is the midfielder turned expert analyst Stuart Robson. Opportunity now off the crossbar. Oh my God, those schools are and he's got that one away. lại đi cái chú bảo tự áo ô lên tên mà Finley bắt ao ô tôi hot bật lan cho con bật đi nó bật lan không biết bao sao nó đi ngọc chọi mà ngọc cho ô điên cái lọc vào mà và chỉ nhập được rồi bao con nào corner kick played in. It's there. That changes things. A goal for 1-0. Bang Wikil đã cho cái cho nó. Wow. Chua đây rồi. Lại như mà lượt máu. Hai cổ Wikil. Lộc. Bà. Sự kia khá là technology đấy công nghệ công video còn đời đây chưa có ban một ôm thêm mặt của cả 8 nữa. Well, is there to be a response from Arsenal now as they get the game restarted? Making good ground and still going. On. Nhặt ôm đi. It's nicely stopped and held by the keeper. Nhưng ôm mặt rang, chạy ra rang mau tầm nó. Bù cho Saka rút cho báo và dương nhận hạp về bao gính. Bà dương phát xuống bù cho Saka lại nhí. Ôi dương nữa đi. Đi bù cho Saka, đi dương What a game this is turning out to be. Ây da, lại đi. Zuu. Ây da. Và những style mà Cristiano Ronaldo mới mà đừng thằng Liverpool mới mà tạm mà đúng bắt tử ơi ok và lôi cái well, as you can see, Saka does really well to find a teammate here, and his movement's so clever. Once he gets onto it, there's only one thought in his head: smash it as hard as possible. What a good goal! Và dương cái thằng bay cuốn vào ban buôn crop mà hơi, ok đấy, phải sợ này chứ sợ lôi luôn thế mà. Sợ và được sợ nhưng mà càng kéo vào được kia không mà ơi đâu con ok let's go tiếp vẫn cùng bật thôi nhưng mà xích quá rồi gì là xích ban phim có tiết nó bây giờ nghe và lì phu ra mà đâu và lấy chọc tông đi mua nó là khó và muối và tuồng đồng muối này là bọc lên chồng có 3 tranh rồi nói cái mình ây da ôi da lấy chạy cái rom cái lôi cái Liverpool cái hông cái hóm ý sợ rom sao đây này nó à bù cái vô Saka ok bà vẫn ngon một mùi rồi nha time. What a good goal that is. Là goal trên mũi thế đấy. Bà nó. It looks the right ball. And another. 2 goals in a matter of minutes. No wonder they're celebrating. Incredible. Goal Gareth. Cái Joe. Gareth. Rafinha. This could be dangerous. No way. Another chance goes back. Vô chụp thêm cho nó coi. Ní được lấy better with every stride.
Kroger Oh, it must be here. And that puts a really impressive seal on what has been a fantastic performance. And it's all over, with the away fans able to celebrate the win and the 3 points. Well, it's another good display. ឃើញថាបាទយើងមកលេងឲ្យប្រទេសបាទ international friendly មកប្រទេសមេស៊ីកូគឺថាដោយសារខ្ញុំរើសយកមេស៊ីកូអញ្ចឹងបាទយើងជាប់បាទជំរឿសជាតិមេស៊ីកូដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគេថាយើងចូលមកដល់ជំរឿសជាតិបាទយើងលេងតំណាងឲ្យមេស៊ីកូប៉ះជាមួយនឹង USA អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងជាប់ជំរឿសបាទ11អ្នករបស់មេស៊ីកូផងដែរតោះអូខេ let's go តោះយើងប៉ះជាមួយ USA What a game we have in store for you today. The hype has been building all week and we're just moments away from kick-off time. Stay tuned for the live action. Hello everyone, great to be with you, and this is the scene here in Southern California at the States versus Mexico. Oh, looks like they're in here. What a beginning to this game. Excellent shot and a very fine save. The desired result. សុខសាន្តដែរតោះអូយើងទៅអាលេង7លុយទៅណានេះល្អណាស់ Reads it nicely. ពួកយើងនឹង The threat could be there, and he's in. នេះស្ទះលេអី It's still alive. A chance for them to provide a test in the form of a corner. ចូលមកនោះមកទៅបាទគុំមកយ៉ាមកវិញមួយស្មាសុទ្ធចូលហើយចប់ And over it comes. ពីចំណាយកន្លែងនេះមួយមើល Firing it towards goal on the volley. Could have gone in. Well, he watches the ball all the way, connects with it perfectly, but just can't find the accuracy. It's a great effort though. អូមកចាអាម Confident attacking play. នេះហ្នឹងហើយអ្នកអស់គ្នាអស់ស៊ីហើយអត់ចេះស៊ីអុយ Not out of the woods yet. Space there. Oh, surely. Super challenge. អឺ Wow. អញអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំមកចឹងហើយរបួសហើយអ្នកអស់គ្នាហើយរបួសហើយអូតាម Well, just 1 minute of time added on for stop. Sounded for half-time in this game. They decided that now is the time to go to the bench. អូអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគ្រូវឹកដកយើងចាញ់ភាសាយើងត្រូវរបួសអ្នកអស់គ្នាភាសាយើងត្រូវរបួសបាទចប់បាទជួនទេបងជួនចាស់ខ្លាញ់នេះបងខ្លាញ់ទៅរួចទេ Making sure that was pushed well away from danger. Aronson ខ្លាញ់នេះជួនមកបាច់មួយស្មាននេះចាំទីសុទ្ធអត់ចូលទេ Save under the circumstances. បាទកន្លែងនេះទទួលមកពី USA បាទចប់មកមកទៅហើយវិញណាលទ្ធផល0-0អត់មានការបំប៉ោងសម្ងាត់ទេបងប្អូនអូខេអូចប់ហើយអ្នកនរគ្នាយើងត្រូវរបួសអ្នកនរគ្នាចប់គ្រូមកបានណែនាំអ្នកនរគ្នាយើងប្រហែលជាអត់បានលេងទេខ្ញុំសង្ស័យណាមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាសារយើងបាទយើងត្រូវរបួសអ្នកទាំងអស់គ្នាតែចឹងឥឡូវយើងបានប៉ះជាមួយនឹងអាសង់ទីនទេអញ្ចឹងចប់បាត់តោះយើងថា quick sim តែម្ដងបាទ90នាទីរបស់មេស៊ីកូជាមួយនឹងអាសង់ទីនគឺថាយើងចាញ់គេបាទ1-2អ្នកទាំងអស់គ្នាចប់បាត់អូខេយើងវិលមកកាន់បាទ Premier League របស់យើងវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះអូខេយើងធ្វើការ select មួយសិនមើលបាទអ្នកនាំពាក្យរបស់យើងហើយយ៉ាយើងចំណេញការរកស៊ីរបស់យើងនេះ
investment okay your recover is on schedule vàយើង recover មកវិញហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងបាទយើងត្រូវរបួសអញ្ចឹងប្រហែល5ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយើងត្រូវរបួសបាទ elbow មកស្មាបាទយើងត្រូវរបួសស្មាអញ្ចឹងរយៈពេល5ថ្ងៃបាទឥឡូវយើងមកវិញមកនៅ Premier League យើងអាចលេងបានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ Premier League យើងរបួសនៅមិញយើងរបួសនៅប្រទេស